Know where I can find her? What? Who are you? That's right! Who am I? I have no idea! Great! That makes two of us. Let him go. I said, let him go. Booyah! Looks like we just got ourselves a winner! Who are you? That sounds familiar. So does your voice. Do I know you? Alvaro! You're alive! Where have you been all these years? What's going on? You don't know who I am? You've lost your memory again. And now, the moment you've all been waiting for. Let's get this party electric. Capella and the Crystal Power. I know. I'll meet you on stage. I gotta go. Stay put and keep out of trouble, okay? I'll explain everything later. I can't believe it's really you! Let's go. I'm razor sharp, really soft heart, I'll light it up. Fireworks in the dark. Watch out, I'ma get ya. Don't leave, I won't let ya. I'm razor sharp, really soft heart, I'll light it up. Fireworks in the dark. I'm a non-stop thrill, I got looks that kill. I'm a little bit bittersweet. Acquiring target. Target locked. Get ready to move in. Looks that kill. Bang, bang, you're dead. Looks that kill. Bang, bang, you're dead. Non-stop thrill, I got looks that kill. Capella, what's going on? Brittany, keep the show going. Wait, Capella! Who are you? That is what I'm trying to find out! Don't forget to fasten your seatbelt! Keep your arms and legs inside the ride at all times. Thanks for the tip. Next time I'll keep that in mind. There won't be a next time. Well, I got a tip for you. Say apple. Adios. Oh, yeah! You okay? Of course. I could have handled him by myself, you know. Besides, I think he was after you. Me? If so, I'm guessing this is what he wants. Alvaro, I think this stone might have something to do with your memory loss and also your power. Alvaro, hang on! Alvaro! Isn't it beautiful? One day, you and I are gonna get out of here, and we'll write it together. Here, What is it? just a dumb old rock. Throw it away if you don't like it. Thanks, Alvaro. I promise I'll protect it with my life. And I will protect you. Alvaro! We're going to have to jump. No, we're not. Where are you going? I said I'd protect you, didn't I? Alvaro! Come and get me, fish eyes!
What is this? This is Alvaro! I was there. It was quite a feat what you did in that park the other night. Let's just say Mambas is very interested in your talents. Yeah? Well, you got the wrong guy, buddy. What kind of jerk would blow up a Ferris wheel? That's just cool. Don't you want to find out who you are? What you're really capable of? Well, in case you change your mind. Oh, by the way, there's somebody I'd like you to meet. Hey there. Remember me? Ready to find out who you really are? Switch the style up. Boys and girls, fans from around the world, welcome to the Wonderland Revival Tour! Get ready to kick with Capella and the Crystal Power! Know where I can find her? What? Who are you? That's right! Who am I? I have no idea! Great! That makes two of us. Let him go. I said, let him go. Booyah! Looks like we just got ourselves a winner! Who are you? That sounds familiar. So does your voice. Do I know you? Alvaro! You're alive! Where have you been all these years? What's going on? You don't know who I am? You've lost your memory again. And now, the moment you've all been waiting for. Let's get this party electric. Capella and the Crystal Power. I know. I'll meet you on stage. I gotta go. Stay put and keep out of trouble, okay? I'll explain everything later. I can't believe it's really you! Let's go. I'm razor sharp, really soft heart, I'll light it up. Fireworks in the dark. Watch out, I'ma get ya, get ya. Don't leave.
target. Target locked. Get ready to move in. Looks like kill. Bang bang, you're dead. Looks like kill. Bang bang, you're dead. Non-stop thrill, I got looks like kill. Capella, what's going on? Brittany, keep the show going. Wait, Capella! Who are you? That is what I'm trying to find out. Don't forget to fasten your seatbelt. Keep your arms and legs inside the ride at all times. Thanks for the tip. Next time I'll keep that in mind. There won't be a next time. And I got a tip for you. Say apple. Adios. Oh, yeah! You okay? Of course. I could have handled him by myself, you know. Besides, I think he was after you. Me? If so, I'm guessing this is what he wants. Alvaro, I think this stone might have something to do with your memory loss and also your power. Alvaro! Hang on! Alvaro! Isn't it beautiful? One day, you and I are gonna get out of here, and we'll write it together. Here, What is it? just a dumb old rock. Throw it away if you don't like it. Thanks, Alvaro. I promise I'll protect it with my life. And I will protect you. Alvaro! We're going to have to jump. No, we're not. Where are you going? I said I'd protect you, didn't I? Alvaro! Come and get me, fish eyes! What is this? This is Alvaro! I was there.
Oke guys, balik lagi bersama X Captain. Tentunya di malam hari ini kita bakalan lihat pertarungan antara SMP 14 Makassar melawan SMP 9 Marusu atau dalam kurung Maros guys ya. Wow, ini kita bakalan lihat dulu. Oke, ada Rifai, Rifai tentunya di sini. Ada Kela Sato, di sana ada tim GSD dan ada juga di tim Formal. Oke, kita bakalan lihat dulu teman-teman dari tim SMP 9. Sudah mulai mau dijoin masuk ke dalam. Langsung saya berikan strike di belakang tampaknya. Satu orang ke takedown. Harus mengenai set. Oh baik sekali dari Pai. Langsung saya memberikan strike. Lainnya di sini. Misalkan 2 orang di GZ. Harus ke takedown di sana. Kita bakal lihat dulu. 2 orang ke takedown. Baik sekali dari Pai. Lagi-lagi berikan strike. Baik sekali. Kapan dari Ditsi. Langsung saja SMP 9 mendapatkan poin 1-0 guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Taruhan seru ini guys antara SMP 9 Maros melawan SMP 14 Makassar tentunya guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, minta maaf kalian susah untuk melakukan komen-komen guys ya. Oke, langsung saja kita geser ke atas teman-teman. Melihat pergerakan di sana tentunya kita lihat teman-teman dari SMP 14. Nasya sudah mulai terkeroyok di sana. Langsung saja backup dari teman-teman dari SMP 14 sudah mulai berdatangan di sana. Langsung saja Zeus dapatkan damage cukup sakit. Tentunya Nasya juga bakalan mulai join fight di sana. Kita bakalan Ditsi harus ter-takedown tampaknya dari sisi belakang. First blood. Perpustakaan langsung saya ter-takedown sana. Kita lihat Zeus. Oh bukan, Sidis join fight di sana 2 lawan 1 tapi tertentunya. Oke, ada di Pai mulai maju ke depan. Tentunya di sana Pai lagi tampaknya ter-takedown. Masih ada Zin 2 lawan 1. Akan tentunya pasang lo terlebih dahulu. Zeus langsung saja mendapatkan poin 1 untuk SMP 14 guys ya. Wow. Oke, kita bakal lihat lagi kembali round ketiga. Saya ngerokok dulu guys. Oke, tampaknya sudah ada 2. Baik sekali Rifai mulai maju ke depan, tampaknya terlalu berani. Belum ada babi kapan dari belakang. Tampaknya di sini juga bakal mengajak hati-hati. Tampaknya salah satu player dari teman-teman SMP 14 sudah mulai join dari atas kontainer tentunya. Kita bakalan lihat dulu Zeus tarik mundur ke belakang. Ditsi bakalan menjaga dari sisi belakang tentunya. Kita bakalan lihat dulu. Ayo sekali hati-hati tampaknya Zin dapatkan damage dari sisi belakang. Zeus ter-takedown di sana berdua dengan Never tentunya. Masih ada 4 player dari SMP 19 SMP 9 maksud saya guys. Masih ada Sidik seorang kiri bakalan dikeroyok 4 lawan 1 di sana Rifai. Langsung saja guys. Nggak tahu ya, ini saya nggak tahu ya, jujur saya nggak tahu mereka isian berapa guys ya. Saya nggak tahu mereka isian berapa, karena tapi infonya itu 200 ke atas guys ya. Anak SMP 14 melawan SMP 9 guys ya. Ini khusus pelajar SMP guys ya. Kita bakalan lihat dulu dari teman-teman dari SMP 14. Oke, sudah mulai langsung saja join fight. Tampaknya kan ada Never sudah berada di cukup area global tentunya. Terkurung teman-teman dari tim SMP 9. Oke, sudah mulai join fight dari area luar tentunya. Kita bakalan lihat dulu. Oke, belum akan hasil tampaknya teman-teman dari tim SMP 9. Tarik dulu, tampaknya sudah mulai
tertekan guys ya teman-teman dari SMP 14. Karena satu orang sana. Baik sekali Ripai sudah mulai maju depan. Satu orang tertekan teman-teman dari SMP 14. Ripai di sana tapi Ripai terlalu berani. Langsung saja di end. 1 tukar 1. Masih ada di sini, kita lihat dulu. Oh, masih dikunci. Tentunya di sana langsung baik. Wow, 1 tukar 1 guys. Baik sekali. Oh, tampaknya di sana berada di dalam. Oh, Did for it's your guys, it's your. Langsung saja mendapatkan killnya di sana guys ya. Apa nih? Pati tinggi. Oh, pati tinggi. Pai, oke. Tinggi Pai. Oke, ini SMP 9 ini satu-satunya player yang pernah saya lihat main di lawan teman-teman elite player guys ya, itu Ripai guys ya dari MR. Oke. Karena Ripai ini betul-betul kalau dia main ini luar biasa guys ya. Oke, kita bakal Ripai sudah mulai join. Tampaknya SG trompetnya sudah mulai pegang di sana. Kita langsung share dari sisi atas. Oke. Kita bakalan Ripai maju ke depan. Tarik dulu tampaknya teman-teman dari tim SMP 9. Tidak ingin terburu-buru, tapi di sana Nasya join fight dengan Divure di sana. Oke, tampaknya dipanggil rekan tim dari SMP 14 di sana. Divure, oh, Zeus harus tertek non. Langsung saja Nasya juga tertek di sana. Baik saja, langsung di end. Ketemu di sana. Oh, baru membuahkan hasil. Langsung Ripai maju ke depan. Tentunya di sana. Oke, masih pasar global. Oh, baik sekali. Cari tentunya sana. Satu orang tertake down. Masih ada Never seorang diri. Bakal join fight dengan Celso Toru di sana. Ripai juga bakal membantu pergerakannya. Langsung saja pasang. Dipecahkan bolanya. Masuk ke dalam. Ripai. Langsung saja. Lagi-lagi Ripai memulangkan tim SMP 14 menjadi skor 4-1 guys ya. Oke, kita lanjut di round ke-6 guys ya. Skor 4-1 ini untuk diunggulkan teman-teman dari SMP 9 Marusu. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal lanjut teman-teman. Ayo, semangat ya buat SMP 14. Ayo, yang dukung SMP 14. Jangan lupa komen-komennya. Yang belum subscribe dulu. Oke, langsung saja join fight tentunya di sana. Oke, tampaknya teman-teman dari SMP 9 Marusu berada di sisi bawah panggung tentunya di sana. Kita lanjut di video. Mereka spray tapi hati-hati. Sangat sekarat sekali. Ripai harus terpegang langsung saja di end oleh teman-teman dari SMP 14. Baik sekali. Satu langsung saja ditukar. Masih mencari pergerakan tentunya. Kita bakalan lihat dulu. Masih cukup panik tampaknya player dari SMP 9 sudah harus kehilangan. Oh, join fight di sana. Langsung saja. Oh, masih bisa mengurung teman-teman dari SMP 9. Di sisi lain Zeus cukup sekarat darahnya. Langsung saja dicari. Oh, attack down tentunya di sana guys ya. Oke. Oh, 2 orang ter-take down. Masih ada Nasya, Zeus yang sudah di baik sekali guys ya. SMP 9 Maros tampaknya ya. Oh, walaupun Ripai harus ter-take down, tapi SMP 9 bisa melawan. Wow, sangat luar biasa guys ya. Ada Seven Santoro ini kita lihat di Divure ya guys ya. Divure ini luar biasa guys ya. Ini luar biasa isiannya. Yuk, jangan lupa tap love-nya guys. Tap love dulu guys ya. Tap love dulu guys ya. Yang belum like dulu guys. Yang belum like dulu guys ya. Yuk, bantu like-nya dulu guys ya. Yang belum like dulu. Nih. Oke, kita bakalan dulu. Oh, Zeus dapatkan damage cukup sakit tampaknya di sana. Langsung saja Nasya lagi-lagi mendapatkan damage tentunya dari Satoru guys ya. Satoru di sana.
Satoru. Langsung saja kita bakal lihat dulu. Oh, Nasya. Attack dari sana. Gila, baik sekali guys. Masih ada sidik. Seorang diri bakalan sangat dicari. Tapi Rifai langsung saja memulangkan SMP 14 menjadi skor 6-1 guys ya. Oke, kita bakal langsung saja geser ke atas. Kita bakalan lihat dulu teman-teman dari SMP 14 ini mulai cukup panik mereka guys ya. Karena mereka betul-betul terbantai oleh teman-teman dari SMP 9 ini guys. Waduh. Oke, tampaknya. Oh, di sana. Kita bakalan lihat dulu. Sudah melakukan emot-emotnya di sana guys. Wow. Langsung saja satu tim dari SMP 9 langsung saja memberikan, wow, di sini memberikan pertunjukan. Oke guys. Oke, kita bakal lihat dulu. Sudah mulai langsung saja melakukan pertarungan tentunya sini. Oke, kita bakal lihat dulu, geser dulu ke teman. Oh, cukup sekarang Temper lawan Rifai seorang diri sana. Tarik dulu terlebih dahulu karena memberikan Rifai join di sana tentunya. Oh, Rifai cukup sekarang tentunya, 1 tukar 1. Kita bakalan lihat dulu. Masih bisa bertahan teman-temannya SMP 9 di sana. Wow, ter-take down lagi teman-teman SMP 14 Makassar. Ini di sana. 2 lawan. Terlalu terbuka tampaknya Nasya. Tapi Satoru memberikan kemenangan match pertama untuk SMP 9 Marusu ya.
Oke guys, kita lanjut lagi match kedua. Oh, satu orang ter-takedown. Nampaknya 3 orang guys ya. First blood. Oh, baru masuk Ripai guys. Baru masuk Ripai. Double kill. Nampaknya Ripai baru masuk guys ya. Lihat dulu. Langsung tereliminasi. Oke. Kayaknya dikasih satu dulu guys ya, untuk teman-teman SMP 14. Aduh, sangat disayangkan sekali guys. Ripai baru masuk. Terlalu lama dia di live streaming guys Ripai. Oke, kita lanjut lagi, kita dulu Ripai di sana. Oke, terus lengkap semuanya ya. Udah lengkap semua. Oke, langsung saja kita geser ke dalam teman-teman. Tampaknya dari sisi luar SMP 14 sudah langsung masuk ke dalam. Oh, satu orang ter-takedown. 2, langsung saja 2 balas 2. Sangat baik sekali. Teman-teman dari tim SMP 9 sudah mulai ngebar di sana Ripai ter-takedown. Waduh, kami sayang sekali langsung saja Ripai lagi ter-takedown lagi teman-teman dari SMP 9. Bisa kami cuy apa ya? Di Q 4. Satu orang di dalam guys. Langsung saja dikerayap di sana. Oh, 2-0. Aduh, luar biasa. SMP 14 sudah mulai kelihatan mode high-nya guys ya. Mode high ini bukan mode sat guys ya, dia mulai kelihatan mode high-nya. Kita bakalan lihat apakah SMP 14 bisa memenangkan game keduanya guys ya. Oke, lanjut aja, kita bakal langsung saja melihat ke sisi atas di sana guys ya. Wow, sakit sekali. Langsung saja. Oh, pasang luar tampaknya Zin. Hati-hati tampaknya. Ripai bakalan mulai dikeroyok di sana guys. Oh, satu orang ter-takedown oleh teman-teman dari tim SMP 9. Tampaknya langsung saja kita bakalan lihat dulu. Dibalas tentunya guys ya. Di sini kita bakalan lihat video sana. Langsung ter-takedown. Balas di sana. Ter-takedown lagi. Misalkan 3 player lagi saja. 3 lawan 2 di sini. Enggak, 3 lawan 3 guys ya. Karena ada satu yang sekarat darahnya guys ya. Oh, real. Langsung saja 2 orang ter-takedown di sana. Oh, hati-hati guys. Oh, langsung saja. Baik sekali. Sudah langsung turun dari sisi bawah. Langsung naik ke tangga. Ditunggu oleh kalian di sana. Selsa Taru belum membuahkan hasil. Kita bakalan lihat dulu. Oke, Ripai langsung saja memberikan poin pertamanya untuk SMP 9 tentunya saja.
Oke, kita lanjut lagi di round ke-4 di sini guys. Langsung saja teman-teman dari SMP 14 sudah mulai ngepor di sana. Tampaknya sudah mulai langsung saja dari para hati mendapatkan damage cukup sakit di sana kawan-kawan dari SMP 14 sudah mulai join. Tarik terlebih dahulu. Tampaknya di sana. Kita bakalan lihat dulu dari sisi kanan. Oke, sudah mulai langsung real berada di dalam rumah tentunya di sini. Ripai bakalan mencari perkara dalam teman dari SMP 14. Hati-hati tentunya di sana. Sudah mulai langsung saja tertangkap tentunya real di sana. Wow, Ripai mulai dikeroyok di sana guys. First blood. Tampaknya mulai naik. Ripai tertakedown langsung saja dipulangkan. Baik sekali. Satu lagi. Baik sekali. Sama-sama tertakedown. Double kill. Kita bakal lihat dulu 1 lawan 2. Bakalan melakukan medkit terlebih dahulu. Langsung naik ke atas. Oh enggak ya. Waduh lama sekali kau. Aduh kuda-kudanya. Naik ke atas. Langsung. Yes. Double kill. Itu kawan. Langsung SMP 9 mulai panik di sini guys. SMP 9 mulai panik. 3-1 untuk SMP 14 guys ya. Wow. Kita ngopi dulu guys. Saja kita lihat dulu dari sisi atas teman-teman. Sudah langsung pasang global teman-teman. Oh, Satoru tertakedown di sana. Masih bisa. Kita bakalan lihat. Oh, sama-sama tertakedown. Real juga tertakedown di sana. Bersama Satoru. Kita bakalan lihat dulu lakukan recap tampaknya. First blood. Teman-teman dari SMP 9 sudah mulai langsung tergoyahkan di sana. Teman-teman SMP 14 harus kehilangan satu. Oh, Zeus harus tertakedown. Never lagi. Masih ada Modesat mulai dikeroyok di sana. 3 orang tapi Satoru menjadi permainan epic tentunya diberikan oleh SMP 9 Marusu tentunya guys ya. Wow. Oke, langsung saja kita lihat Satoru sudah mulai maju ke depan. Bakalan keluar dari YouTube Pub. Dan Ripai juga langsung saja mulai bergerak di sana. MR Ripai, tentunya di sini Ripai seorang diri. Langsung saja mengejar Zeus. Oh, langsung saja mendapatkan damage. Tap 1 kali langsung saja mendapatkan damage Zeus di sana. Langsung saja langsung dikoli temannya. Hati-hati Ripai, mendapatkan damage cukup sakit di sana, kawan-kawan. Oh, langsung lagi-lagi mode sat. Tampaknya tidak menyadari dari sisi belakang. Pasang keluar lagi kembali kehilangan 1 player dari teman-teman SMP 14. Oh, 2 orang real harus tertakedown. Bakalan langsung saja dikejar di sana. Baik sekali. Penampilan SMP 9 di sana sudah mulai mengejar poin ketinggalan menyisakan Never seorang diri. Dicari pergerakannya. Ripai sudah langsung berkeliling. Oh, ada celah pintuan. Langsung saja Ripai melakukan takedown, menjadikan skor 3 sama untuk SMP 9 Marusu versus SMP 14 Makassar teman-teman. Oh, Ripai harus tertakedown di dalam.
bakal lihat dulu. Langsung First saja blood. ya. Oh, Zeus the takedown. Sel Saptor juga Double the takedown. kill. Masih ada 2 player dari teman-teman SMP 9. Luar biasa, penukaran player dari SMP 14 ini bisa mengimbangi permainan dari teman-teman dari tim SMP 9. Oh, Ditior harus ter-takedown. Triple Masih ada kill. Sin, seorang diri berada di dalam. Masih mencari tentunya get. Never. Langsung saja memberikan poin untuk SMP 14. Permainan yang cukup cepat yang diberikan teman-teman dari SMP 14 tentunya. Oke, udah mulai maju tampaknya di sini, kita bakalan lihat dulu. Oh, di sana. Oh, real. Harus ter-takedown. Tampaknya tidak melihat pergerakan teman-teman dari tim SMP 9. Mulai langsung saja dikejar di sana. Oh, terlalu ekoi. Dengan cadangan Ever di sana harus ter-takedown juga. Satu tetap satu. Masih ada di sana. Makanya dulu misalkan 2 player saja di sana, Real dan Zeus. Oh, Ripai terempatnya terlalu terbuka. Masih ada tentunya di sana. Real seorang diri bakalan dikeroyok oleh teman-teman dari sini. Baik sekali. Skor menjadi 4 sama, guys. Oke, lanjut lagi di round 9 nih. Kita bakalan melihat siapakah yang akan dapatkan poin selanjutnya. Oh, sudah langsung di spray. Teman-teman dari SMP 9. Lanjut ke depan tampaknya. Baik, tarik dulu. Satu orang terkait oleh teman-teman SMP 14. Sudah mulai langsung dipulkan. Oh, Zin. Satu tap. Langsung saja headshot. Baik sekali. Tim SMP 9 menimbulkan di game keduanya, guys ya. Oke, lanjut lagi guys teman-teman. Kita lihat dulu apakah tim SMP 14 bisa menyamakan kedudukan menjadi 5 sama, ataukah tim SMP 9 yang akan mendapatkan poin 6-nya, guys. Wow, sudah mulai langsung nge-power teman-teman tim. Oh, tim harus attack dari sana. Tampaknya tidak menyadari dari belakang. Masih bisa bertahan teman-teman tim. Langsung saja dibalas. Masih ada Modes. Saat di sana langsung saja. Hampir saja langsung dihilangkan kepalanya. Ariel mulai maju ke depan. 4 player. Oh, satu orang tentunya. Satoru. Takedown. Baru Ariel di sana juga. Takedown. Cari pergerakannya. Langsung saja kita mau di depan saya. Oh, masih bisa. Sangat disayangkan sekali. SMP 9 mendapatkan poin ke-6-nya, guys ya. Wow.
Oke, kita bakal lihat dulu. Oh, langsung saja di strike. Tentunya Ripai luar biasa berani ke depan. Seorang diri langsung saja mengepal teman-teman tim SMP 14. Pasang global dulu. Dicari. Oke, tentu hati-hati terlalu jauh global musik. Langsung terlepas tertackle di sana. Apakah di sini kita bakal lihat apakah SMP 9 bisa memenangkan match kedua, tapi langsung saja jatuh. Belum membuahkan hasil, dampaknya 2 orang tertackle. Masih ada Ripai yang seorang diri berada di dalam. Masih mencari pergerakan teman-teman. Oh, 1 orang tertackle, baik sekali. Langsung saja dicari. Bakalan melakukan medkit terlebih dahulu. First blood. Wow, Ripai tertackle di sana, guys. Sudah Double kill. di sana. 2 lawan 3 di sini, guys. Langsung saja kita bakalan lihat dulu. Beat Your Life juga harus tertackle. Oh, mati zona, guys. Wow, ini sudah masuk di round ke-11. Kita bakalan lihat apakah tim dari SMP 9 yang akan memenangkan game kedua ini ataukah dari SMP 14 ya. Oke, kita bakal lihat dulu teman-teman dari SMP 14 mulai cukup berdekatan, mulai membangun guys ya. Hati-hati. Masih ada Ripai. Take down tentunya di sana, tidak menyadari. Pergerakan teman-teman dari SMP 14 di sana. Dan kita bakal lihat dulu, dicari pergerakan teman-teman dari SMP 9. Apakah masih bisa? Satu orang lagi ter-take down di sana guys, Ditior harus dipulangkan jadi penonton. Masih ada sih. Oh, sangat sakit. Dulu. Oh, baik sekali Ripai dengan kondisi yang cukup cerah, dapatkan langsung saja ter-take down satu orang. 2 lawan 3 di sini kita bakalan lihat. Oh, sangat sakit. Ter-take down di sana. Kita bakalan lihat dulu 2 lawan 3 guys ya. Oh, Scar menjadi anak sama guys ya. Baik sekali perlawanannya guys ya. Baik sekali ini perlawanannya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ripai sudah mulai maju ke depan. Langsung saja kita bakalan lihat dulu. Wow, sakit sekali tampaknya Ripai. Harus ke-take hampir saja. Wow, SMP 9 timbulkan. Masih ada 1 player lagi. Ruang Never di sana. Seorang diri. Mulai akhirnya SMP 9 menangkan match kedua di laga sekolah kali ini guys ya.
from around the world, welcome to the Wonderland Revival Tour! Get ready to kick with Capella and the Crystal Power! Know where I can find her? What? Who are you? That's right! Who am I? I have no idea! Great! That makes two of us. Let him go. I said, let him go. Booyah! Looks like we just got ourselves a winner! Who are you? That sounds familiar. So does your voice. Do I know you? Alvaro! You're alive! Where have you been all these years? What's going on? You don't know who I am? You've lost your memory again. And now, the moment you've all been waiting for. Let's get this party electric. Capella and the Crystal Power! I know. I'll meet you on stage. I gotta go. Stay put and keep out of trouble, okay? I'll explain everything later. I can't believe it's really you! Let's go. I'm razor sharp, really soft heart, I'll light it up. Fireworks in the dark. Watch out, I'ma get ya. Don't leave, I won't let ya. I'm razor sharp, really soft heart, I'll light it up. Fireworks in the dark. I'm a non-stop thrill, I got looks that kill. I'm a little bit bittersweet. Acquiring target. Target locked. Get ready to move in. Looks that kill. Bang, bang, you're dead. Looks that kill. Bang, bang, you're dead. Non-stop thrill, I got looks that kill. Capella, what's going on? Brittany, keep the show going. Wait, Capella! Who are you? That is what I'm trying to find out! Don't forget to fasten your seatbelt! Keep your arms and legs inside the ride at all times. Thanks for the tip. Next time I'll keep that in mind. There won't be a next time. And I got a tip for you. Say apple. Adios. Oh, yeah! You okay? Of course. I could have handled him by myself, you know. Besides, I think he was after you. Me? If so, I'm guessing this is what he wants. Alvaro, I think this stone might have something to do with your memory loss and also your power. Alvaro, hang on! Alvaro! Isn't it beautiful? One day, you and I are gonna get out of here, and we'll write it together. Here. What is it? Just a dumb old rock. Throw it away if you don't like it. Thanks, Alvaro. I promise I'll protect it with my life. And I will protect you. Alvaro! We're going
going to have to jump. No, we're not. Where are you going? I said I'd protect you, didn't I? Alvaro! Come and get me, fish eyes! What is this? This is Alvaro! I was there. It was quite a feat what you did in that park the other night. Let's just say Mambas is very interested in your talents. Yeah? Well, you got the wrong guy, buddy. What kind of jerk would blow up a Ferris wheel? That's just cruel. Don't you want to find out who you are? What you're really capable of? Well, in case you change your mind. Oh, by the way, there's somebody I'd like you to meet. Huh? Hey there. Remember me? Ready to find out who you really are?